malungil siya sil marbek ladro ko yak mal mreng asuli ul guduk lamot pa ti LPS el program ra kausi sa ak. To go bet el program le el alsils in July 9, 2023. Mangwaya labol logowa ma edirak lablur belaw ul bol ratify ra constitution ra artikel ke por kita adar belaw. Ngia ado garbayar ngi rur tertial government terki the Michael Beck telang tingi la democratically elected government bablur bela ul kita ngaral sel tiai gid to ra constitution agora mo tapigir gid elal ndia kal gorang ngi amo tapigir gid elal sil so mang ang diwai gal Beck programa ngartiang bora idung jol to dibyong el ngi ako host ra program adal barat mi wa Jackson Henry mangir mang Moses Uludo ngadir ngartiang el contributors sa program malungil suel ber merkamil tede rubak segi dia bod tapi kita ilang mendiwai gel kora bek tele program mak akmongul muskaw Mr. Henry makakora makot sois apa dogi ulle men sois me discuss tel tapi kita malungil suel ber mura bekla administrasyon malungil suel ber merkamil rubak happy constitution day mur belaw I say daw era dokora mol tele program bergide Bekmutel te alle di kora di meskida di reveal kora history constitution namang tiang ulmu urge in largel May kita revelam la adap tergile tiang ado mes ndia al sugang revelau tiang lara outside del May in revela modo speni al time. Three things about gidele history ataram legot del domes ngil le Goram le olta in writing divide ra TCL a Kings McQueen ma rather olbil segel look mase Magna Carta di rablura England ra year 1215 sida goram le got waya Carvalho spering rablura England urur tra government tir three things samle two of the say number one malmo molt masing orur trablu ang ACL ngargel partra government orur trablu se number one edire kilmoringi ay gagidele lines of authority man mo mot mase ngarang ngarbabel krisi eto miringil maran belmel merio di before was saw that the constitution history ra Europe Pope amle control telbula Europe lenge control ra Kings McQueen. Seltal wol ordain na King McQueen. Elaga Pope ordain tir hindi ka klisiil. So whatever power a king and queen ra Europe ulap ito subservient telmora Pope nga a Rome. Oo, seguida manggal Pope pamlem sisi mang atemelak a Pope Gregory a Pope Alexander etimilingi tial bulul adat mase tedo nga procreate ra Spain at tedo nga procreate ra Portugal. Anyway, until year 1517, ang agidili Martin Luther ang challenge ra Pope. Manggore mugur sa Church Reformation, ang laringi siduk masay 30-year war. Masel makamada millions of adam laringi. After 30 years sa Pope ak masindyak, bergom stora makamad. Ilboringa treaty. Betul usia treaty kela the Treaty of Westphalia. Tiablura Germany. Temlok mage saying at tritik mo sembrol stoma mamada Protestant para Katolik. Seguir al break away al Protestant para Katolik na mo dal nga wala Pope. Seguir di trigel look mo Puritan sa ili sa England del mera ablura Miguel practice sa religion tir three things sa manle mukteger tir ult ili sa England. Number one na individual rights. Circle CL abadengem. Ongeru freedom kau loriol monia shobara kau make a profit. Only they sell freedom of expression mawa press one newspaper. Seguir al meya tangar sel dal kela Mayflower etamlen me pagra gagidele Coastra Miguel era albora blul mo forma gagidel kananil tir gagidel John Alden akmase katangar tiagidel usia pact gidel kela the Mayflower Pact. Base tiagidel dial blarngira England del mera American. Seguid el Mayflower Pact, amle precursor, seguid amle waya original raudas mase. Silver nga blue, engirel nga la, lor ka bargil, mang dia ka makamad, ma dia ka ang labura sila blue.
Masigi le ule milgi sa Constitution na Miguel. Matamiru ringi trigi the founding fathers sa Miguel until 1781 e finally tama adapt ringi. Of course, most of democratic and blue amla adapt the Constitution mase. Hindi ka blue sab el operate la Constitution ertil. Pagida mal los pertegi del sil sergi de ordanga si Miguel founding fathers sa Belao. Emlot mage el usia Constitution de tiap motor Miguel en mirror tiagi dirga tiap Constitution Miguel legida le adapt tiagi del presidential system ertil mo dos perin al time. Seguida agora di background ra origin ra Constitution ra Belao di mileng ngir trigal adra a Europe primera Miguel el mer Belao gital ngarngi ketika kapira Constitution gitu domes ngil mal blagatak la tora al sel ngari api ambol ngi mayer articles ngi madospe malungi ngi kami rubaka tiang rule mase no man is above the law. Allah ang arapa pararat. Kira del follow Allah jaga follow ararat jaga follow feeling ratamatan. Sida gora di opinion nga ke continue kambes. Saule, Mr. Henry, dia ka kora comment ka kol giret tial kora history ra Constitution ma Ini yang mela baksa mela baksa miskina okay. sen trabaho gitu. Mo ibig to belaw mga alala ka sa agi ultuy radim lang alangi rung krisyam e kamamal adar belaw am isi el mo tul smisi adim lang alangi rar wodel may el dia ka ngaru ngi krisyam radar dere igal yung serbelaw el blumam rar rol magil mo tul el melisi adim lang alangi lul swam el mo om liw om grow la adi kasam rar wodel maklabelaw ragamam mo omangul rarang mam el gire labud mailmok malamal telmoraro kuil adra balula agi gut makli tialu temelala raileak rungol aklisi el belur belaw e oma kasel bedul matat el ultuy raklisi am maul karwil la rubak del dios teya tokor belaw lu le la Aku bakas tak ada main dulu. Oo, ang sabi ala class nga de. Tigida tokora Miguel en preamble. Tigida wa lel tigida whether to the Constitution agel articles ni tigida sile wala base. Tokora Miguel en preamble. Must in exercising our inherent sovereignty, we the people of Palau proclaim and reaffirm our immemorial right to be supreme on these islands of Palau, our homeland. We renew our dedication to preserve and enhance our traditional heritage, our national identity, and respect for peace, freedom, and justice for all mankind. In establishing this Constitution, the sovereign Republic of Palau, we venture into the future with full reliance on our own efforts and the divine guidance of Almighty God. Seguida, mela baksa el Constitution seguida mosquida aquel el trabalho assim não ser campas não ser pro era pro assim milua lisier me mortau também pero o gira la bota bakitar né mo tu da rock dos mo que el lugar de lisi a suar teles vai dar Pro tutti la do messa seguida en alcides Digida na lugar assim lo di bodes skide se lo para grave pro sodel você para em 1965 nia nomo la usasto que la usa Constitution inicia a sarusali me senator relao tut como o chairman la sen status commission se amostat lo rol mos bokon como seguir no bokoni no 1976 Temo na saibal kung na sektora, matipay ka lang na saibal, matmakpir matipay alyons, si sa Constitution na Micronesia. Federal States of Micronesia, igilulme, barboy, ikida na sektor,
Kuwaiti. Ay magkukungin mo sa mulu siya konstitusyon. Tiga konstitusyon na mulu sa sige na 1976. Yung mga nga akla ka ho sa unas bigil ang resolve sa min delay bigil mo sa pelo lama klabala ng kama. Desuis bigil mo mo sa nuclear magno. Then klabala ng kama ng tugungas mawagin niya maamalan ada mag-umigil dito na sa akarbela no tuloy sa India bukol mo tulungo sa konstitusyon ng Belaw nga era sa gina natin sa 76 yung po tema kaya bigil ang mas mo ditian di ba siya ni pero mo tulungo po ulia sector sera 1979 yung po mucho rodeli seguido el mutamilala el ulia sector es el otro lado no soy eso es el otro lado hacer legislature la 1980 el grupo el mulala en una government seguir el estado seguir la constitución no en el 1981 ya World League and the presidente Pelao Sarusabia de Speaker la House ma kali puduy ang libot ng Presidente Senate. Kaya mo po niya moktub arubul belaw. Hindi ng PS tukoy nagara mo may mo parte la parliamentary gid la advisor ng Presidente. Seguir ese nombre sa Constitución de gid la artículo 10 mo sa state government so el mo rulia parliamentary el ortira racional belaw principal sa karapatan ng democracy. Emro, maula government tal system state amos pil rumula. Din. Tapos sige na sa mga kita. Sige na mo tra tapig sa mo sa ni mo ko. Hindi ko sige na para article 14 la section 6. Hindi mo ko lo sa approve lagi ang niya program ma tugungas Mangin itu waya nuclear waste to water el mesois para hacer feta. Seguida ese ya blue vela no pero se pierde nula. Le botan blura blura el mete gaste de la blura. Seguida el blura utmela la arquida blue borgi. No sé. Blura blura recla. Puedra blura. Debe ser que hay que total el total y el ya se no solución. Ser experience ada masyad, Tahiti lagi mondasti, express ada siapa siapa dulu. Jadi, lagi kita book bangsa konstitusi itu soal book mo, tak sih. Yang baru itu sel, Paris sel, article 4 sel bahasa lagi kita lihat, ada tiga section lagi itu soal motas. Okay, Ma'am Saul, Mr. Urdo. Hindi ako di statement ng mga gibal doon nga. Hindi ako pero yung tinimelo mo nakakadili ka sa kalkukmura article 5 ng konstitusyon el gire la krisi ina audili del laman siya ko kung daso klawal tutungol maskaw bolo mula Okay. Kadahal ibay portial ko kung di kasi balik tapos nga hukum sa Mr. Henry. So tial ngarnya erul lomelu se sel mlekot lomelu sel ngiam logut makritya gidan January 28 to April 2 1979 ekatamo sentior ngira July 9 and this ulum kado halider tiya former presidente dire kan member akan kan Johnson Toribio auai sai gaigel part la history gidan dia kado ngai bukti tirgen mar alsela tial tokoya matangay tatarak labsang mamulu sul morahong ma kalom nang awon mamlo July 9 sera uriura la siya konstitusyon ang giran atara blur belal ma ratify ngi mata mential July 9 abim nakal ngara calendar ti diru say labor sel ora girura July sera la labor July ra 1979 la ora girum lo rep tra July 9 siya ulmang siya gid ang mga senkyo siya gid ang lo
O kadam lo gut maklil wasi a national holiday a constitution dera blur belaw a July 9. So say gidia. Emergo tulusi emergo sa 20 siyang 2005 emergo sen kan am lorgi. Ya sikan kan dire kal me la 22 or 23 lo molot a lora alsit. Me to proposal yang ania dimna kal ngi ada blur belaw emergo ay gel 22 23 ya. Di suakal di highlight sel one raigel amendment ra igigil 22 amendment then Mr. to review kita adra NCD maganda blue oil ngara igigil to ra NCD sel dabora sel dabora article 4 igigil fundamental rights ra kita adra bela ugo bang marigil ka sa bill of rights sel dim lang arangil constitution kita amad sa 14 ay nga ngarngi freedom of conscience and religion and philosophy freedom of the press freedom markaw kasi alam el mo mesa papir raam ay gidel balduk kal merio tiay gidelo ngerul kan amlo rulia adira kan no ela bebin mortal fundamental rights for example no mingi a court morning a trial a jury trial morning alam ten a jury trial dire kan morning academic freedom masel dudul wase yang preventive healthcare kabalmenta haledik ibit yang melaku asan sungure sel al tokor belaw entiagi ng artiang sellu mo ang awang lomoloto amlo raw otemela amlo ugut maklia amlo ra alsera otemela la malta sel legal fundamental rights el tiang awase el bars el sois era on ewal bliong era otemela la malta rebelaw al moay tiang atigingel osis aklel maurerel agarabi laser abolong at mok laamt erbelaw el morarbek el adar belaw el diakalo raol logi wala segide halebok iwil tora amrigel mulwasey the national government shall provide free preventive health care for every citizen as prescribed by law. So, ulang importante, government ilang amlamok ngaral. Ila kita kata oil ngarar kabli de emosme kum uraw guru ka oil se lang oil kan muraw guru. Elang girel tiang elang tiang girel waisi. Girel government magutmok la program. Whether ang mo gutmok la osis ak la lagi wa TV malubeng mo maray kalbek kalhang loli sa ak la malubeng for example ako kung gusto ka niya kasi ti ulong ka mo implementing lo bala ya government na mo giral gutmok la program e mora ikalbek state e maray house to house el mga adu urtire tsaka sugalingir ma high brother tir mga nakkel say gid alam el ted ngani mata atok osis ak ang screening mang air over hospital itam da mi serrak tra awi se mal important ni kumdas al misisi ablu al misisi al adani al healthier adani ang malom sarmu de misisi abadang de mergo ol tagara bekal challenges at tiadur bela so se gida el amendment se ako mas ringin dire kal mal akmal gongay malungil al amendment el bobangela igel 13 fundamental rights el dimna enshrined der tial constitution el kit padi so kaldi mo siya attention el kit kung baskaw Mr. Henry mo. Yak malungil direct bring up gagidal kora informational biskawa tara funding father Johnson to review. Yak mal tangata dir ka ada mo el maskida igel information naraw the swift real funding father. Taw iral what talbabi. Makti oy tigil buk ngara article 11 the Tia state governments section 2 Tora Mayor must say all government powers not expressly delegated by this constitution to the states
nor denied to the national government are powers of the national government. Akul gira Johnson Turbiang masi. Tianga niya taramle authority agid. Esel time temle bugik ma power mal mistira states. Esel time states ang madriga bakasaya adal nga al sel skill del sel rana a state government efficiently make sure may udo the mang spend the follow la. Yitel mo dinga even a few years ago in Telal Governor Velao anamo kalbus. Len mal dangerous sel mga rural part of Velao el baskakli si maudod a tendency ma temptation na maklol to malaudod. Mak understand the say. Hindi indirectly dilugel Johnson mase time have changed. Balgul la kumdas walbor niya convention sen na mo gidal reverse ngi. Dik mo say gir klisi el dia kalibuskawa a national government ako kira state man other state. Seguide remi rubak ados peringi olgi sa igani mi regal state. Ulak malgor tiangat masingarama ang ayang langaria ulingi dia kadiltil masaw diringi ediri kultura national government. Ma national government controller tir emla hold up para togol rurior len tiangan at mura national government dia sab LD tiril masaw da at aku tingin igani mirti. The same toy adire kilmera other ngawur. Agimla pasa resolution olbireng ngawul pasa medical cannabis engariya state law agagi dele control gaming since 1989. I'm sorry, 1999 up to 1998. Emla pasa referendum na state. Hindi ka sa el mo talil len subservient til mura national government. Paumungi sa rin. Maumungi sa ringo len ang EQPB or regular kama. So, the point I'm saying is, di ba tingala Johnson kumasi, time have changed. Namogadal mo amender segi, di kumasi. Bastira at lisi, ako tokora gaysay. Mediltil o siga aldo ulel, elombuga state tirtir, ngari aududir, ngari ikan mirtir, ngarang lagi layat betul del morakwa mamrigel, iba kira blurire, elo ngaseo lo lagi sengi bolungil bulu, ada kira alse. Ulak melokor tianga, a national government has spent up to $8 million every year. Lu ay state the welfare. It's just nothing but a welfare. Hindi ka real magarang. Hindi ka talbera national government. Ang mat. A problem sa talbera national government na 29 other olbiringi, 2 houses. A lot of time mal di fuel. The congressman at tiniraudas. Ang mat. Mang Mariato Ramirez mo say Palau is an overrepresented nation, yet they have no representation. Simigulak mo say, mahal mo ito ka na adal, nga woman brutal subel, tiyale, anang tel sube, Moses. Mahal na ba ito adal, adyan na mo ito ringi, atama ningi, point. Na mo na point, digan magatyal subel, ang hukman na ito ka, delel. Pahay mas tridar, adal ay kal state, hindi tilburo na super tir. Asumat na brula baldak ngig diltir. Kung espera analogy pero ba? Le seguidi atara olim songol. Di akpan de happy ni Sira Johnson kumasi. Time have changed. Namo girer tigagi dele next time lo borngia convention kumasi. Tara priority. Sulang. I see. Saule, Mr. Henry. Kabang Mr. Uludo. Naka sa idol, mapapagputril, para sa konstitusyon ito, sil release sil Article 4, sil mga walpares. Nakakagigid, sil nga section, sil merong biyong, maungiday, na sil mga tuloy mong meron. Sil mga meron ka sa nabela ka rin PCE, mo matagay ito. Ikaw PCE, or ito ba daw kaso? Imergo adra news, adra ay sa kanya klisiin no siga po. Imergo to ang mga po. Sabihin mo sa gilid, ano to ba? Sige na para section 2, section 3, o siya adra mo sabihin mo ma mo hindi mo imergo to dia un suite, ba kapag esa niyo do klima government. Sige na. Isin makro tutrel, to di para sa mga tao sila section 12 rawat malala. Kasi ito other belaw ang iyang PCL. El mo mesa nibil report na.
Hindi rin, hindi ka exception. Ingaliyak klisiin mo po, ren sa ang hindi londi na kawin. Sino may say, nagpigal mo sa konstitusyon na ating nakal, pagbagiya, away trial na underage, medical record na, kasi okpodor tidak kerning, yung siya hindi mo malari record na. Nung sige dali, sa ang backload to trail lagi dali, o misli sil umes na luar ng Belao eh. Since 1981 na ako tumutong sa konstitusyon lagi. Ada Belam le tak mur do suite, lo tidak lagi na konstitusyon. Ilang umes na ate tadi maral mur di matatanggung, malubet tadi merula isi dan berdetir, marubah am tidak ada wal state national kami. Kaya sebenarnya untuk na bos. Kada do mes ay gal to na oya, ata WIO may gal to mal ko mes mal wrong. Kasi kiril mo mrun, marada mo to mo sil mo nga ka atlo. Kada yung tigal mo nataklir nga office. Ay galo na do sweat. Lama ko dia ka public hearing, mawul makdire ng malgol was white tell mananmel session o may wither biya ko now. Igira ata bro mo tell yosan. Tell amo nga 150 million o 250 million. Gira mo siya ay gang morgue o engraw so o gusto de giren. Pela ko kwata nombre ko yosa o ngas aududin. May gang ara bro omro tabu. Mungigil ako sa igal lang state at sugum ngargi. Na hotel na lari riyak mo taw tergi. Hindi ako tuteles. Marangali maring rigi dali tindaw nga office ati uput ma ara may gang bring sa igid hindi kita mo bengal wase. Ingan niya kisi na malam state ra. Yung law tumala. I'm sorry. Di mo diktat sa igid dali. Sil mo no borgil kidela. Aurora Mura State. Then, mo gina the Lomes in Article 11. Itara mo presi elastic tagi do tulong po si. Ora kilisay, presi elastic. Este daw ngaran. Mo mura la state mo tub aurol gina lagi sa ilga dito o mura la. O ngi mura to ko de kwadi o itin di ko mesin dia kasi edan. Raso kami to mesin dia kasi elmo bula business. Dia ka proklen. I see. Hindi ka laan sa krisis. Hindi state as of air. Hindi mo turun kira laan mo o mo masigid ang article. Rutin lo sa ilan no sa taraktis ila state. Amo tuba ka na kaysa. Los peawot. وش إلا غير هذيك الأدرى أمريكا بالويت تلاقي الأرتيكل 11 هم الواسي تلاقي البروفيجن أقمص you have a slave and a master relationship legal state away a slave ra national government it's the master kada mastrira ududire mastrira creator أقمص ngaringa governor retir maulwi retir matamur rir hindi lakal pass sa national government hindi mo dia kabulgul so why give them the money ma budget retir di spend audo e dia kaboltokoy it's a waste to make a wrong right agire del bay baltilen atamam la chance na tukar nga liged na almut nga college na madura tor accounting ma agagide lela among real lor ka bay gal state to make sure mong follow constitution olgi sa agisa retir Robert Gultokoy Ida igal state government kadam na mo embargo malo ara constitution magdam na mo asam tiyagirak min ni elang giredel ya udas wasi igal state ta girel modingi giredel ipniratu of course beto ka isu wasi makada mutial ngara mo mastrir embargo dia kana mastrir full rights maklisi elgut maklisi gitu mangwadil gitu low mula kargi dia kata kat maklisi say gitu and then there are ways sebenarnya bendia ko dengar wasi tiang sebenarnya mo leng atara tidak ada mestri wasi awal mengungil kali constitutional convention which it's called for like every 15 years na mo sa pagdongi at dire ko mo may gagit ulas with May Lang no, temer lang. ita ka no 15 years na mo sa anytime ako albira ka lulawa ako mag-clear la calls for a convention so el mo review kay gid wasi
Wangarang. Maybe in aigang abay stop national development. Lega dup na mo masangal wasi ay ka state ng makaray mo dingi Si. makarang. Ay gay gitu das wala kata after 43 years. En wal ako kulo siya kasi mo wala convinced el wasi. Sabi ay gay gitu das el wasi ay ka state di bolni al aman meringen. Akpay wasi membay the hindi ka eliminate the state. Kasi remove mong sabihin, let's say, ingel governor, adi mo akti sila wa mayor, ano nga, town council, marko yan, national government, planning is more centralized. Kalau tu lil timrula, tu kora kaisa dia kalau rula la langi di la. Say, Timrula tu kora urior. elal, for example, elal, rabi, kata halfway, kata mna nga halfway till 11th government. Alam mo rin about for real RPPMs, la tamla enact o dakula president tamla sa yan mola kami na ba kaya nga mga nar mangiwal mga tmaw mga langoy bayga maltela la abral enact la room mola let's be honest tela How much money have they spent? say so could we start to say say ulgum kurdi ngi mersi siya lolbi mangel governor mo roy ang abya ka sell tree that fell in the forest di nakalong siya mesang adim nakalhap Hindi mo nakalhap. oo maluway siya hindi atretin Ini esa pero sentir kamu manager ko bain mabstria yosang el mrula business. Mrula ikan itu do ikan ikut kalau sang mrula la matagal was ala warwang esa ma ibra malgo set temo di busa rumah kali ko mo mo dia kas el mrula urore wa malgo ko strong band di dera rakla ikan mal dia kas el sa Tumla igedil o sekti. elam ateme la budget Michael state government tamla submit agel performance annual performance report 13 more albira kalunaw makmal moy ngariya ta they are making progress hindi sir book analyze sa report 13 to kasi more they're constrained because beto ka solid marul hindi beto ka ka solid marul because lack of resources mangara o mga di ba say hindi rin mangyaklo al involved national government kasi remember if you want to book for war kaya giri na so isip Abel man lo speaker na uri di erura ke amis. Amis ko si tiya kal akong daso yung marang gina del chen setil subit ya rogil gemponen namotel namo gamer rakat gempo 43 betul kagel kan alsel sel mo ngurin diri ka mo mo ngelo sa gampul mo yo ba klolo tumela laang man nagtaklo sin dia ka nalaklo ba ladra klolo dia dir mo lom sa nandira di mo mera state is kita la mo dia ka bulkul mo subi ladra klo ba kan membera I see. ay gadi ka sal tiya gidil aun da som le ngilin di mo lom sa nandir kami udat to leng di general statement lo asin dia ka ruba ka Rablil, el tulul radui, el mu'dal olbir. Ako lulul bela. Problem lang udalaya. Asku maada badar abduluk masing ramang tiada demokrasi. Eng nguspe audo del su yal su amakitala. Exactly. Di sel gulgol ya mal takle lang. Tumlat tumdiya adjustment ra. Arubas amle senatore rubas. Magkino da adjustment lo tubdi ma del barata mo lo dia sabihin senator dahil tu rescind ra gagit el title til mong kudo ko ramlo umararing ito ko akong sumul me next term ito magisa adalaan mo kung ira Alberto mga atal para kasole irubak kung irak lang e senator mang akong dasan tilagi dile tiagi dile imo ra government dia government ra la tumela dia tingila dili del laman amli bergin ngasel rigot sa adala mong mataman ling ginitel di ade misal lamos emil si emil bedule senator ya obora 20 years ago hindi nakal si emil rubas e senator pa sometimes sa definition ala sel to kung hindi ka morabuk laul ko morabuk ang modas ilwasin hindi ka understand kasi mula matamal Watumela la tiragi del wamo se lom san ril adrala ang ulme iudil morsel lom das wengi ya kan bin sila kadagari mutot tuli hangket setir
Nga tilam sel water clone mon dahil nga kamit akla al sel may governor leiti seuro long kala aru mga nagpangama mga governor sel klomak tirgel sa tapel hamlet chief amo other olbi sukaw dumbra itingal rest a number 2 more number 9 a number 10 na out meng government tirgil ilo ya kala mo state amol ruliha state government mukti mala tirgel top sidra esa for example mamlgo kasi mutarora sel olbi ra state murula la sukaw do engana klisi itigan number 2 til meyo adia klisi mo for example amalko number 1 mo number 5 other olbi amalko tagar engula climber kladi ta ola ba igagid el 5 votes tar engul mahamlet chiefs eu kwa ngurusam number 2 chief manala number 10 ati bus baway ko waya root for example number 1 el chief ang olbi sukaw do 300 some mga euro mong waisi. Itigal resta nga upload no kerte ka ruba kalo si kami ko mam ter wata. Ngara mong bukti kami ang arasay suka do emrula la o la baklisi ekmal resta ruba ka. Lagi we have to study say you know si tekon grano. Esbel mo conflict lis kum ka ruba lam tera club lilem. Ngari alla alul bol pasngil club lema mo damirngi of course mo senkel mo ka sella. It can create a conflict of interest. Maganda sa lugar nga gagawin convention, put it expressly clear. As kung grubak, hindi ka sabihin mga olbil. Olbil hindi ka sa accept ta other mo hindi ka elected by the people. Ang man mo clear. Kailangan niya tarar mo yung atrawan na state government. Mong wasyanggal sibur ko ma'am. Amlaw retire adra government. Mong masukura retirement. Ngira pension plan. Il masukura social security. It sibra blurir mong masukura at chegringi. Member na House of Clovak mong masukura chegring. Masukura 4 different checks. Itial luula national government halik iwi. Kasi hindi akal sabela aadal dial aadal a Clovak. For example, tirgal 16 rubak ang member a Clovak. Ilmo adala olbi raglulaw malubeng adala raglulula president. You know? Selva mother sige House of Chiefs. Tale leader bukul belaw. Ya kung basong lamod kasi member a state government. Oh, hindi kasi ML dita member ay katblo lang. Tirgel three matalon ruba ko belaw. Am sugaw do di Rigel state. Am sugaw do the national government. To check it. Di nga ni sell the law of unintended consequences. So, Tiyan Uldas luwasi Clova dirga kado uspe alamsir experience tir may help pergi dan obrula embargo magta elang kita member ikagit ang white gornya arbora itu former senator Adalbar Kaswa o lama ngilak lang tirga nga sel lulia ko el government atim nakal sabel tira na mo sabel namo den chero sa el all time lelang ngari alla luasi al sugum kurubak enda ka bom file a statement ra ethics commission sella merat yang oy tur tial toira michisungi government lang arngi el require a transparency sel sugum ka the law exempt terkaw eng namo sa MLD meru laigel soam el dia ka scrutiny le korkaw leng dia ka sebela adal mo mababir el memes el ay sim say kit ya so alta katokora fantasize malo ka romanticize lo asi e amungile tirgang atok spear tira di se dia kalngi atok spear ngi melisira kabalmente dia ka tola ba ora romantic feelings no kata mora mara rodela transparency alit iwitel tingir ang magsel debot tiale ito ko arbelaw hindi ka lul dalidal la sel ali konstitusyon hindi ka lul dalidal la malt igel mal trul dalidal hindi ka dil la dil sigara you know
makura o mesesel term traditional rights au delid lamat. Ikadi ka la aleng alla di tiagi del gempo. Au ulo mga riya klisi il masada kita gempo mystery. Ako mesegil mo understand rin. Hindi wasi. Akalululak lovak adal ngil glulaw at start rubugul belaw. Amol nga siya President Raul da sulgirel alla malla arbelaw. Aadal mo rakalululak lovak ngel miltut ma el melu radu ilol tirak ramra roller rasyugang yakloba kasi el bulu amla kong ngim moselirir. Gaygi mo member si. Hindi ka sabihin, ako mas hindi ka mo niya dispute ra member akloba. Ra Council of Chiefs. Dahil hindi ka magatmok ra bulu ra ang alam mo hindi ka sabihin mo si. Regardless ra. Yeah, this is a constitutional issue. Dia ka ako kasi urot, dia ka kang kino urot. Challengeable. What's Rubugul belaw. Solution. Dia ka rubakan mo o dal olbi ra lulaw malubeng atalak lulula a president. You know say ako mda swet tegi del tora kloba karbela interesting lang. Kadam lang ulme M83 to di ra ba gel dia kalalamat. Dahil tumotero nga, ang ginagin, hindi ka lamat transit. Hindi ka sa niya lamat tero chips. Hindi nila ruba ka, ay rin, makuldi mo sa kara lamat, hindi ka lasada, hindi ka lara, kasi ka. Siyo ka, hindi ka lala. Ako na siyang gina din mo, kasi perngiling. Tamla, amoy taigal, siyo ka, argidel. Merun mo kakatmok, lagi nila di mauti. Kasi na mo di iman ngarwap especially arubukul bela na mo di kalo mesra ng ariyo. Aktimis kita example atara yap akot siya siwang artil yung atar bela. Need to make sure po sin dia ka adel ngar alsel olbira yap legislature di mlakal elected. It's impossible, it will never happen. So real member of Council of Chiefs separate blay, but tira advisor a governor malubet advisor at a legislature. Hindi ka real mala paycheck at tira government because ng tira o labaduy. Hindi na kami sa ito karameng sa issue tira lang. Mal clear. Hindi ka issue masing taruba ka ang legislature hindi na ka-elected nga rin problem rin matirul duy o lab. No. Kung na sige example, masing gire del top de tiagi del rubagal ngar sila gagi del elected office ruguk ngarngi al adal ngarngi and real advisor give we're not sharing them out completely kada mala advisor tir but it's a separate house dia ka real ngar sila olbile a member of committee el masada udodra state e dia ka elected sige dia tomelia fundamental of democracy. I see. Kaboy, Mr. Ulo. Hindi, say kita, atara ko sa lo mesir nang gire del lo mesir tial system ri kita bro gira state government mo national government. Yan le dito mo to mura ka ri. Mal to ka manga ri la. Il to ra shuga ma ut ma to ra ma arangal da mal atara ko to iga na tretere la klara to la kal selamada arangal kam gis mo ka ko ke state. Gigi da outro protocol case al sa agreedas beside the criminal case mal mo ulak la ka mula kida la dingaria family kida lo isen mo to la na mo gedro mes ma se tiagi do okra abi matkora ngwangara anga mo kida mo ka institution o to klilo se sel bol sel mada lo klelo mo ke la tengo se comprende dia kalau se la se le mara ave se como claro a tamba dira milana mor ngel ko to close up se como din la kalau ra es el trungal ko ngara repetir e dia mo tro play di se la kasi kaya mo adjust to dia ba se la ko dia se di se como ngaria ala ke tigil ngal ka dire ko swal na ke mula uliak mal flow problem lang sis why dere sige da imra to ko mesir gelo asin
Israel, ito lang mes ring ile suku mendiaken. Maklo ta. Namo gira other belaw Moses el melgor tiyak basta melgor mrula wheeler kamiu. Ada, se direct que ya tiempo de tiyak toy. Maklo ta. Ela ko lama tengel sa bike mo mama sa iwala se su mala ya tedo rak klen amurabi. Automatic. O automatic ito rak klen amurabi gil rogul mol mutra ay lisiti Hindi ako ma-question, no? Sige, dumultira klala, kata ka na, siya. Hindi ako mabestiyan lo merekal. Kumiyam le member sel, kuk imura kabli, len lo dalak, raktal kablementro, wasya siya masisi. Mang dia kalsal yoran la, yoran masada la. Tikit adra la, mahal kumdas bertireng. At tum tahal, tir kami sang, ilang ka mga tiya kita la sa kita. Akar kalilam na tuti hangget sengil, wasya underlying principle am sisi. Ngel, imura ngal, kan member na tamale, ito overrule niya at other bela. Makumdas ng gidel mo, Gado tergeklir. motor ke kila sel na sa tira kala siungang, I see. yang betokol wila am sul. Jadi dak ngari awim la mutaut. Hindi mo yoro sing tamle adra la arko. Baca semul mo. Madja se pun. El tirga dia kan gertir. Ora siungang ma dia understand the tel tokol torgunin. Ako mesra imora dado en ala kam adabelan dia kam understand the tigil dado. Giram mo adabelan mo matengel was nga kangal dili kangal sa. Then, al sukum ka adra kabar, then mo tutuloy siya to oklaw. Sa kamera siya di NR. Makumda sa game po, siya ko rin nga akmal club ko. Lem na magiging mutin utial memo bang oklam. Pesil generation, I see. pesil uldas. I see. Then sum ko tumal mol mutil mutil generation at tara ka play energy dra bekal sils. Magic connected ko mura sa society. Nan berat terus. Kailangan ka sakal ko kung igidin mo ra, tara, klowa. Akhartiwi tiyang maluyudriro. Wase a president, ma vice president, a momngil trasen kior belaw, rogir. Yargi na urerira e warra. Dia ka adan mo president lengarak erung, lekababe, regila tialdu. Sengaram. 2 consecutive terms. Ato ko naman Miguel, Deborah, ato ko naman Article 8. Ginadal, ako mas mo issue lang alas del ruta presidente. Former presidente yung natuturong sa mamalagay, asyan sa mamalagay, yung kumutan mo. Mandim lang ahmal ko ra. Ako maso dili, hindi tiyagi dili lang ahmal nga ni. Why say? Sige. The President and the Vice President shall be elected in a nationwide election for a term of 4 years. A person may not serve as President for more than 2 consecutive terms. 2 consecutive terms, ang balgula say, rule kababe regila tialdu. Is that what it is? Wadil 8 years. Alam ko kanya sabihin lo, hindi mo. Isang harap po. Okay, nga ako, o sa ngayon ni, kaya igil the practice ringi, presidente mga samla ringi. Ngerul ka ba abe, mergo yung loodi rawal ngel, mergo el mutul so easy be. Ako mdas yung mal simple say give the explanation. Ako mdas sel, of course sel, among ringi mo say. Ang kaba abe, dia ka after say kita kaba abe, dia ka sel the mutra imo. Di ko mdas sel abal kun say asaber ada ka interpret ringi lo say mergo. Say interpret lo say mamo bre. Mergo makolongul, mergo ng subject, lumut tek subject tek mar adara padu. Hindi say gil dia ka sa warira leng kaka seral temela World War II ma FDR rule. In fact le win a foreign elections. Di say gil nga ma Harry Truman na. And then ya after say ada Amerika lam logut makli wasi. Dia ka demo 2 terms. El stop. Dia ka Sebael stop el mutul mormurta. Ding of course ay ka political party mo sila American kung ano ra. Ding say gid. You can always run. Say mormurta. Whether ka Republican, ka paano ka wait sa campaign ka independent candidate. Hindi ka so siya. Kung basta
Abela mo adire kang karsay kita mo. Alam di ako das yang ngakakunguyo ni mal awana to ko Amerikano matukol bela. I see. May si dito ko Amerikano hindi ako sa president more than 2 consecutive terms. Sidel more than. After sendigian sa PM. Simple could say. Sel more than sigid ya Kasi keyword. mga nakra 2 consecutive I terms. see. Al sumong na sa ilang kali mo alam na mo tool consecutive. Ang question no si sento ko bela un wasing rule ka ba. Hindi, kung may sirgi, tilgi mo clean lagi da follow na system ang digi. Ang digi lang, once and finish at 2 terms and hindi ka sa pebble mo. Hindi ako tinay kita dito kingiyo hindi ako kurtel wasi kita follow ra kunta. Hindi ako utamela lang. Ako balong tinakrama. Exactly. Adi question na kasi. Then, kung nga ka, yung isa ka, kuha mo kasi, tiyang raman niya ka mong mo topic na discussion. Tiyagi dito ko rin. Ang madiregal aktor lagi nga imasyon mami ko hindi ka pala notak at ko belaw sa hindi ka sakit ngakaw ko mo daw lusu hindi ako mes ngin hindi ka notak masuk ma ada blo decide ko ngerngil mutra waya tamir ano mo demora third consecutive term and gila na clarify gi ko Aba ding issue dia ka inseri. Dia katal dia ka adal Bagaimana mo file rakar kanil kita mo clarification na ano ba hindi kaya mo bara rakar kanil or whatever. Wacha ni ka Alberto ma girakla. Exactly. So, bago takla lalo sa hindi ka sabi somehow mo sabi mo dire do. Dia kesan sadra mauran dia umuran dia mungkin gamlawin. Leng sebab mesti dia kadide tewin. By right in mga ra. Sir mungkin gamlawin dia ka stop. Hindi kita daw mas kung ngalo siya kasi to serve allow kasi may mga kalbus Thank mo president. Di ba kasi to serve bigyan. Ano ba sabi mga ngalo tutak giren. Ako mdas na gid lang. Duli hindi dia kaso. Imora. Hindi ka esum ko. Imora to ko klutel ko ba kan mo sir tingila kambes. Mula mo ginan mo niya convention. Why say? Leng ay ga bebi rato ko il tial tingila klo ba kam taramal klo to brother. Mas kami dia kan kempong bukrasyo ka. Ataur atol tirak ra sil bukuran mo. Di mo ra ko tumang iruru ba ra. Sumong matay gudul ento da bus. Ya uri ra kumildi lang ada taur trick tipsi. 10 days. Igesyo ka. Sil buka kula si. Alam ba to iruru ba? Mo rin da bus. Mo mereka kumildi ento le del tipsi. Ay kaya kasi LD Mac, kita ranking 5. Makumdas wang gilirar kukongora syuka, mesay ka ling al sumang totira kasi kuk pesel to ko mesay ka syuka makatong mga na sa lumir git. Action bartiral mol retro ko digul mo dia ka adro lang. Lagi telegram lang tiket tiket split checker tir. Maybe raluba karbela absolutely mal di responsibility dia ka authority. Di alam mo siya ila telegram mabaka. Ako pagdala yung dulu, madalo rapi. Tak nga akala niya for state mura to ko mal bertak ka constitution kasi hindi ka libudul, hindi ka reply at siya. Ang gelmo chairman na siya asabilo, tablitin. Siya nga ka constitution, itial problema dia ka syuka. Dia pres. Oy sige da ginin mo. Mahal ko. Hindi kau maksam na mo TV ABS. Dia. Era tigi. Has tira English. Siya ka na Malaysia to. Ela Malaysia rotate. Kaya 5 states sa Malaysia. Ingel Sultan, Ingel King. Kung sebol mereka kata, belum berata. Meng-circulated dia. Dan ada Indonesia dia kena betul was. Dia kan oy. Tira di melakal tak. Tira ka kuat. Kasi rule kan mo so imol government. Ruli ko ti imol king ma. Bako mas imol at ko gid lomes. Tiagi dile ito ko court. Ano imol court national court ba aaw. Namo ko madangi rakal ba aaw. Tiagi medrili ko mo court trasuga. Bo aruba alura sel kungel mega utro trasuga mo. Doctor Claus ngara yung trabaho lo speri. Sel bonya mondaya utro trasuga kara. Duira saan mardi. Madura uto ama asugang ra uto mak nangalakad maro. Namo ginedal seta igal kana um dengel wasi. Mo montan. Ay kamera reacti o tiaras tel tingin ka bes. Selbo ko na siyugang. Bukuran mo.
ay ka rule. Obo mo yourself bo. Ay ka nga, ay ka ba itim lang ka pa naman, tekidam lang, melo yara ke po, oy wadil mo sel umir regi. Itiadim lang ay se. At po ra, kloba ka blur oryor, sel kotul blaya, di se higit. Iblo obo mbero ng truy. Obo ra altabe ra blur oryor, obo ra kotul blaya mbero ng truy. Obo ra di ra, ay ka, dia ka, number 10 mo number 1, ang lesa ruba ka, di siya po na system. Mandia ka, kukura di nga kere sois. Hindi lang ang natmur niya kargarila. Betul lah decide was yang kagi del court case was ya anano si Gesol. Masih. Pero di yawa, si babaw si Gesol nila kargarila ka mama. Ko ngira inasyo. Komesa si. El mo other olbi, el suka Yeah. ultra. Ya rubukul ba law mara rubukul ang iwan. Adi ako tirak na operasyon ka, hindi ako sa mo tuluba. Selvo mo tirak katial ng dalil lemal. Ya la di tirga igi del rubak, ya di sayur wasen ta amo se lelir malu bedia. Igi da tiri da rubak, e da DBE ang rele bela o tabadia. Abe se kloba kamang kiti talo mesra egal state government mbay ti igi del go ko mangal wol wala ngay. Tingin na scramble. Kita kami aman solve te ruba kay kita malulat temet. Ela ka morsel lightning round. Mga 90 seconds sa imol as mak mas ta Okay. ka for maral believe. Okay, man, so tida lightning rod na. I see. Kita masada constitution, ibilek masada na possibility mo rin convention. Tida do sweat, temal radical ni tiagid. Akum das base ra tigel malom sa other government tam economics. Am nakmulwa si the most representative government and the most efficient government, a parliamentary system. Itiagi daw ul. Number 1, Allah amre del pas. Yang ara amre del pas, Prime Minister, marugod minister sige yang ara imol blay, mang executive branch, mang legislative branch sa daw ko say em saudra ul la al mol pasralla. Mang mal mreed. Masal mreed what does it mean? Mo tiye bang ariyo arala ul bil, ma ara urur tel government. Awir niya transparent, dia ara lopart. Mas kung hindi ka na lopart, hindi ka chance na corruption. Yagida Boris Johnson di niya parira room ringi, e totobedira yagi delle parliament debate ringi hindi mo dia ka choice ringi man resign et tuwad. Mang awir ringi less corruption. Okay, sige da ulso ka a parliamentary system. Adire ko unsawak based on confidence. Mas kung maimura minister ma prime minister na mo si elo tugur tel economy rablu, ara minister di mukmag senkyo lo tubdi o tungab es. Mang dia ka dongir 4 years kung mo senkyo ra imong as kumaada inefficient ngirmang you're stuck with him for 4 years. Ooy. Tiyan nga kuksuwar nga subok na mo dami mro senkyo lo tubdi galan. Ooy, sige da kuksuwar nga. Ooy. Bel ang tanamatik masetyal American system ra presidential system mal cumbersome, expensive, slow. Mangaram ka lang ulmera bulwada di 17,000 ar ading hotel system ra Miguel Mil 2 houses. Separate president tingin mo lagel swal nga mag-cabinet ringi. Di ngarang mo nga issue tirma olbil mang di slower ogoy. Ngaram di ka dabor imol wa ngaramo kadi mo rabay. Ngel ko tel chief sa buluang arsay at tigel lower chief ang arte ang ito nga sa Saudi at koy. Kasi ka pride na umira at koy. Ngaram ulak mo sa tial parliament kami rubak. Abay o tirak kasyo arbelaw, it's cheap for all of us. Kita swadal manglora private sector, tidal manglora government. Mang asku mang nato ko sa erulia parliament, at least medieval one house na mirubak. Unicameral legislature, will cut down retail expense. Modern mo mari adala alpas. Thank you. So, Mr. Henry. Aba, Mr. Uludo. Di ang nakalimutan lo, naso si sel article 10, yung na constitution sel girela akloba yan ulbi namo gire del kasabi tegal di mo imak malde kan make sense seb el mangil traske el mangil nasional ito nga imol bla umitin hindi nga sige ta address sa good issues sige mo nga experience nga kala otro ulbi malno monday no da sa alga magi lomit el joint session en mukurs nagit sa monday. Kung mesel ang angay kapag na
Kal 16 yak tidak lomdas wasi tirgal maas ela kemarin what tirgal maas tirgal el salo amsi tirgal urusu wasi tenamo pengge tirgal na tirgal silbelam na mo bedo de rak lagi doktor na palungil uldas gram dia abay gal state el meo se perula house el mom era ardil luan mengilta ya senet lom era sal el do okra imol bla legal erdila ado ngil emotional ko makay tu sila sala de omesa ada nila to mo ngila a discussion ma tel tora tirala kloba sila ka temela constitution e ma ngaka uldo para kloba ne milgia ruba mo testifar ulbi akan pension nga ba emil ele kama ablo sisra ruba lo sebon member ito ko tetril to ela ko kumesa ya pamatay ra ka igal state government ba igal national government en manalungi la bolilea que te garuba la constitución se uklo state government lilia wa que eso porque está national government se tipo advisor pues el gitu bra apasit ni mo la to el gumesrigin mal que de lo mesrigina ako ko arnel olvida ko la el direct meso se maida igal state level get modify na se sendo as traditional principles, malu democratic principles, ngalak se ya, ronda sa sigma to yung mondas. Sa uli, Mr. Uldo. Kabor, oray din. Masih Article 14 laging po akong dapat tigil maklil o mati-ergid el bodo ay sel mo diya kada umara laging po ergid ang mo na convention. Kaya doon tiga karti al utumilala yung namo girin magatmok labi sa convention. Dahil to ko yung milgatmok ranga ramo tara atara to ko gumda suringi kadatman mla turun left take kira ansen sel amendment laging po wasi Claubu ra bela di boras almardi. Semlewan amendment. Sewan ra amendment tiyan. Sa discriminatory. Sel moral tiyan belaw. Hindi ako nga siya gombi gondia. Hindi sa almardil abay tuway malmal ra gempo. Malmal di gempo yak langar tila di ako magano ra gempo. Mugo ko daw enforcer la tilo ko nga daw dong simple. I see. Hindi na kangaral na tumili. Number 1. Number 2, hindi na kalmal nga tiyan gempo wasi sel sukumar agro bira lula mo simbado riya tiyan garrakat. Ang mo niya reapportionment. Agi akong das yung netikingiral for father sigit. Luwasi beklay rak yo como satyal lorur tringil tel government lorur taklangar ko luwasi. Hindi kasi mariara da tumla di biar olir. Bukmor niya rasen. Bukmor niya besel. Magumba sa kita trira to il atyal to la sugar bela girela kempon mo review ni luwasi. Hindi girel kempo ada ka to pi mo dia kal kempo mo ditil sa datil. Mauri apportionment maka amendment ra constitution na tuming mo club ko to dalo. Isa gide. Sa uli, Mr. Tori Biong. Mal di quickly nga kadirekal mal umaral wasi yang lamo gira da leadership lo mesel gira la BSL constitutional convention lumutun mo dongi. Ingara ulum kada nasing lo say. You know, a president 2 weeks ago nga press conference wasi. Or siguro na ato ko sa mong kodok ramam ko magalo sa tax affairs money ki wala man makara. Ma public hearing. Also ko ma president tam namo di man say something is wrong. Ngani ya asal sing. Namo asasin. Let's say it's a given el power ol bira kalulaw. El mokter ni kasi hindi na katrablo ag el ngaling ya kadmong betangel wasi ay gam oitil gir. Ya ma president pa namo di man ito siya ngi ka mamale ko blogger ka mamlo say aluya ka lapal makara. Sel lakti ako sing kasi hindi ka kung nasing hindi ka tara ngil example po mes etian lubar nga kasi sa convention do mes ay gay gidren. Ay nga sel sugom kada may gal to ko yung mga ni kada maralme o meso say tiya nga tigiyaw ta tutelel mga rangkel ngobiti malaka po do spending excuse el slow down ra ako ka development ra ma para kita other way around moving forward akmal di mereka asuri tede ruba mereka asuri arbek other roy el ko da artial tal siga mga adrengen kumtier kamam yakim maurenga na malungil Constitution Day, 43rd Constitution Day, at mer other better rogoy. Ada kami kulitra, por ahí dong, kasi buklo, rekil kaya
closing era pelaw kayo sa ang amle ko ko inside lagi mo celebrate ruat yan mo tuko Saka kung dason, man masunang angin mga tial creator belaw game mura constitution day. Agire lumaklat kirgito rogul wasya healthy body creates a healthy mind. Giri nga del physically temsisi mumungil o sige ba ang deswil das. Akbre nga sura rum das suri edire kel congratulate ra tirgel ku subil at sibra. Ngarba ber medal di tiadi ang sal mokte kara klab gula taka yumat. Di tial mlo belaw rogiram lo partner akong das ngara tal tiral me ang tangal. Ang honor no se championship ita. Argin ila. Nakakaramat talo. Nag-chance. Ako next week. Nakakaramat talo from the beginning to the end. Congratulations. Congratulations.